Ebigambirwa bw'abebembezi babiri nibiguraho ekicweka kya kabiri ekyo kubaga sente za parish development model kandi omukoro gubiro mu ruka gwa Rugabo mu town council ya Nsika. Ina bari yumbataga bakareteze emyuga wiruka wazayo bazikwa waziri wazinyaga bareteza ezabakazi nayo wiruka waziyayo kandi umuntu ogwe nayo amasteringi okwa kudiringo mbushuma kuri sakoze anani ibiri zikiri mu office ya community kucekinga barire za YLP hamwe na WEP. Sakoze umukaga ezibesigira batakaresere sofa zashira tebo yanje zo mu office ya chairman inchekari. Abebembezi bashabira abatura abatungire sente zikuzukoza kurungi okwetungura bitu kutara kuzinya mamarwa hamwe no kuzimarira mu bakazi. Mutayomura president nanda mugigare bahura wo inaka sente aho muware tuno urushemerirwe mwene zi sente za government yitu ya NRM ziyakwereze rizo oyino gukora ki okustopinga gukora ki ukakora ki intunguka. Abatungire sente basemera government ahabwe ntebe kanseji. Have received from account yanyu ya sako jimanyisa no bazisindikira kugira ngo tihira ka sente tunga abantu abenyuma kandi kugira ngo kaduheyo ndo tuzahiguru tuje twaye koranka abantu nargaha nawe na kantu nimbasa kagura kantu ki obana kabanza obane mbuzi umwana yanaza isonero ni tozindire plani gamba plani yo zini Buhweju ine saa konkaga na munana kandi biliyoni 5 nzo ziragabo mu district age gasha kwa Juliet Charsima.